The waka left to leeward home, and southwards they did sail. Tauma ia ki tēnei kaupapa, i te hia kia puina kōrona tupuna, kia ki te akuhono te whenua nei. I'll tell you, that was just, it surpassed everything that I thought it was going to be. Ko tētahi wāhanga pai kia hau i te wānanga nei, i te noho nei. Ko te haerenga ki te titiro i ngā wāhi tapu o te motu. Starry sky, a new land lies waiting. Koe ea tērā wero, i a koau i ngā hono ki tēnei o ngā whenua taino ki te katoa o te motu nei. Miharo tēnei wānanga, te tino kaupapa ko te whānau. Ai. I think I enjoyed the whanaungatanga of some of our whānau that I'd never met before that I knew were related. The Maori Battalion feels so well. A tāhua ake nā te tino Waimarie, te aiotanga i roto i te motu nei, no reira ngā mihi ki o koutou, ngā tūpuna o tēnei wai. Come, grandmother, come, call me back to Rangitoto ki te tonga tuka. Yes, so I came down basically more to just facilitate some conversation rather than to give a great big lecture on it, because I think people need to discover as much as they can themselves, because then you appreciate the knowledge that you actually get from self-discovery, and I think that's what this wānanga has been about. The island is still alive and it lives on through us, and we continue that legacy.